Muri Somalia abantu 9 bapfuye barimo umujenerali mu gisirikare. Abandi 15 bakomerekeye mu gitero cy'abarwanya ubutegetsi ba Al-Shabaab bagabye ku hoteli Mogadishu ejo ku cyumweru. Abashinzwe umutekano bahagaritse icyo gitero uyu munsi kuwa mbere nk'uko polisi bivuga. Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo uyu munsi yavuze ko atazitaba urukiko ku byaha aregwa bya ruswa yo mu myaka 4 y'ubuyobozi bwe. Yasuzuguye itegeko ry'urukiko rwamuhamagariye gutanga ubuhamya. Umuyobozi mushya w'ingabo muri Nigeria, General Major Rio Irabo, ejo ku cyumweru yasuye ikigo gikuru mu mujyi wa Maiduguri nyuma y'uko Perezida Muhammadu Buhari ibyo bitunguranye abayobozi bakuru b'ingabo. Bamwe mu banyarigeria bahawe urukingo rwa COVID-19 ku ivuriro riri mu murwa mukuru. Inyuma y'umunsi umwe igihugu gitangiye gahunda y'ikingira hifashishijwe urukingo. Naho muri Kenya, Musumbashyamba ya gatatu yakirijwe ubuzima mu kirwa cya Rongicharo mu kiyaga Baringo. Hasigaye izindi 3 zitarabasha kurokorwa mu gihe amazi y'ikiyaga arushaho kumira ubutaka bukizengurutse, biteye impungenge ku nyamaswa zahagotewe.